srećan sam i tužan je što je da igramo pijane protiv treći put celu karijeru, mislim igrao sad mesec dana, 12 igrao te put. Često nam je korak na igri, često imamo i sa igračima po porezi. Znali ste veoma moćno na terenu, pijano. Mislim, radimo, upoznali smo se mnogo bolje, novi sistem, mnogo igrača, igramo mnogo bolje u zadnju utakmicu. Mislim, ima zadnju utakmicu u Tursku prvenstvu su dobri zadnji buš. Znači, slažem tim. Jednostavno, znamo raditi svoje, ali profesionalno smo i nastavljamo. Kako to izgledalo u Pioniru, drugačije od arene? Odlično, početak kad sam se kagrao kod 2005-2006 sezona. Žao mi je zbog bili, ali šta je tu je. Idemo dalje, mora da radimo svoj posao, malo je teže kad čuješ neke što ih voliš i što te vole zviždu, da neke pogrešne komentare, razmano totalno, nema vole zvezdu, idemo dalje. Recimo, Crvena zvezda kako ti izgleda, ovo je dosta sastav. Odlično, mnogo mladi igrači, mnogo odlično srpske košarke. Gudurić uvijek spominjam zadnje utakmice, posebno igra, siguran je da je talent. Sigurno će budu neki NBA tim u skoju vremena. Tim i za budućnost i za ovu sezonu i nije ovo kraj utakmice. Ima još puno se igra top 16 i Zvezda sigurno će da iznenadi. Dobiti trenera, ciljevi... Vidjet ćemo, igramo sljedeće tursko prvenstvo. Vidjet ćemo se će biti. Stari sam. Hvala to.